Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Hinta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 21 ken 22. Anak ko, di mo pukawon ti kinasirib ken sermatam. Di mo ipalupos a maikatdaken ka. Isudan to ti mangtet, itinatalinaay, ken naragsak a biag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Didak man pakibiyangan nanang, aramidak ti kayat ko nga aramidan. Alicia. Sandak akasarsarita! Apay akastoy ti ugali da iti boridak ko. Pinadakal ko mat ida iti nasaya at asursuro. Nga maapay akastoy da ito'y nga anak ko. Inigan kan iti si Daem, tasaan kamat ngaminin a makikakaruba. Kasano nga umaya kat pasaray awan mo't kadwak dito'y balay. Kat no kadkadwaan na kamot ni Alicia, nung umay kay Jebalay. Adda trabaho na ngamin. Kinitak ti kaldero yu itay, kat kaslawan naglutluto. Ay, Dayta buridek mo, imbis at tulungan na ka, ikan nakapay kidi ti problemam. gagangay ti boridak Apay ngamin na di mo kaya ti agyan kadalan daw. Imbagi jay, tamasikaso da ka na imbag. Ay, amumat, awan kadwa ni Alicia, dito'y balay. Well ngam di nakapay amo nga isakit. Ikan nakapay kit din iti sakit tinakam. Jakpay kayat ti agkasar. Nang runa kat saan ka pa'y anak kasagana. Saan ka di nga umdasan nga da permanente a trabaho? Kayat ko, jay adda balay kanlugan na. Mayornungan tanto dayta. Hay, jakpay kayat. Enjoy akpay tibiyag ko kas single. Ang Alicia. No kayat mo, mangbiro kalangan iti sabali nga ikalaysam. Tano siya, jakpay kayat. Agurnong kapay iti adong akwartam. Alice, Oh, apay, Donna. games ka matita computer mo. Tila makitkitam. Agtrabaho ka man kit di. Nakapila dagiti tao dita counter mo, oh. Kaasimat dagita nakapila. Ay, bay amida. Agsublidan din tun bigat. Anya, apay, di ka mabutang. Kaya't mo nga ereklamo da ka. Padasan da. Kaasimat dagiti nakapila. Nang runa jay lakay ijay, oh. Naggapo pa iti adayo dagita. Ay, aramidam ti trabaho. Di nakpakibiyangan ko nakmanin. Rabi ka manin asimbangpet, Alicia. Nakariing ka pa'y matlagayam nanang. Nabanugak. Isa didak kasarsarita. Saan nakamaturog? Talaga nga inururay ka. Nanang, mabalin ka di. Saan dak nga ururayan nga agawid. Saan akon nga ubing abasit. Natangan akon. Ammo kun ter aramidak. Iso asaan dak abanbantayan kan ururayan. Agda nagaklataken ka, balasang ko. Nang runa pa itabalasang ka. Ay, maturog akon. Nabanugak. Sana tila pagtartarayan nyo Dito'y kayo lang. Ay, nagdadakkel dandag ito'y apo ko.
Grade 6 tayo inuuna, nanang. Kan kindermatan tayo buridak mi. Ay, kumusta nga iti asawam? Nai-promote, nanang. Isoasaan kami unay na marigatan. Nasingpat ti asawam. Anak, Un kayam, nanang. Ni Alicia. adapay iti trabaho na Uro-urayak, nga may kumamat agpasyar ijay balay. Ta ibagak ko mga ipasyar na ka. Saan nga min anausam nga agpasyar ti kabsat mo, Lando? Trabaho, kan balay laag ti ayan na. Nasungit pa'y lakadimat. Ay, kasjay nan saa talaga. No kayat yo. Umay kayulangan agnad ijay balay, nanang. Apay-api nalubusan nyo asumrag iti silad ko dagiti anak ni Manong Lando, nanang. Inuwarawaradan dagiti gamit ko. Ay, pasensya kan, Alicia. Kakaanak kam dagita. Ay, oray pa'y! Limitado lang ti mabalinda apagay ayaman dito balay. Apay, anya manan ti pagapapaan nyo? Kasangsangpot mo. Agong ungat ka manan. Ay, dagiti anak mo Apay, di na kami kailiw. Ita kami lang mo ta nagpasya Ornosin nyo dagiti ginulo dagiti anak mo agamit ko. Pasensya kan, Lando. Ala, siya kon ti mangurnaos. Saan na, nanang? Siya kon. Basit lang nga banag data. May damdaman ti break time ni Alicia, Marvin. Agsinublat kami. Orayek nga raw dito yan. Di ka madanagan. Taibagak nga da ka dito kantin. Mabit lang tagordera. Saan ka nga order? Naka-order ako. Narigat ti office work ti gobyerno anya. Mabit lang, ma'am. Awan ti masnop a break time. Kasta talaga. Agpapada tayo. Mayat man ti date. Ha? Alicia, ako Itay pa nga urahin na ka. Agtugaw kan. No way. Ha? Alicia, mabit lang. Bayamon. Siya kunti makisarita kan kuana. Pasensya ka na. Maditirik na ni Alicia ang nakakita kada kami. Ay sus, nakabasulak sa amot din. Agyaman akta sinong batam ti awag ko kan ka. Makaumaka. Aglobat ti cellphone ko gapoy ti kaawag mo. Apay, anya ti bagamaya. Amok agumurgura ka. Gapoy tinakitam. Nabayagan aluklok kwanda. Nagbidot ka, Alicia. Awanan kayo itibayin. Hello, Alicia? Alicia? Inidap ng ti cellphone na. Di na kaya tadang ganti palawag ko. Anya nga tati Aramida. Ay nasaya at may nagbakasyon kayo dito'y ayan ni nanang mo, Lando. Unang kel. Uray ado ti trabaho. Inkarigatan mi ti may. Amuyo mat siguro unti kasasad ni nanang nyo dito'y. Agsaksakit gaya man, angkal. Kan kimutong pa yan. Saan ngamin nga asikaswan ti ading mo? Dayta nga ron. Makapungpung tutak mo ito iti dayta akapsat ko. Alaan nyo lang ni nanang mo, iti balayaw. Kasi lang dito'y. Imbag kuma, no nasayata kasarsarita dayta akapsat mo. Kagura na mo't amin at tao. Adik, simrakan ti manager iti office na. Saruno. Iti dahito yung aramidak. Patyak ang maikat at dagos dayta dona. Mapukawan adagos iti trabaho. Inakon. Kat kasaritak ti manager. Oh, Donna. Si Kamot dayta. Kumusta? Kwa Marvin, ay na, nagrigat taglugan no kasi nga agtudtudo. Pasardangan pa iti todo. Sa kanto agawid. Tinasayat.
Mapantapay di ta kantin. Ay, saanan, Marvin? Makita na tan tumanan ni Alicia. Ang mga nanyan tumanan ti aramidan na. Ha? Anya nga min tinaramid na ken ka? Amom, winarningan nak ti manager mi. Tila impulpulong ngamin ni Alicia kan kuana. Saan na ka nung agtrab-trabaho? Day tala ka nung makichismis ti aramida. Anya? Amok anobyam. Nga, apayakas jay ti inaramid na kanyak. Sorry, Donna. Ne, anya ti kayat asawan dagiti amaleta manulanda. Maleta ni nanang dagita. Anya? Isurot mi ni ije balay. Ije kanon ngagnad. No kayat na ah. Saan na kayat? Gapuken ka. Di mo mat asikasuan. Panawam lagtan. Ken kanayon mo pa ngauntan. Kasaritak ni nanang. Saan ang mabalin a panawan nak ngagmaymay sa dito balay? Panawan nak, nanang? Kasla di mo ammo ti ugali ti asawa ni Manong. Naglaing nga aguyaw, ken nagsadot. Nasingpet ni Brenda. Iso asaan ka nga agsao iti kasta. Makamu ka, no sumurot ka kadakwada. Kat parigatan da ka. Alicia, anak. Sursurwam ti agpakumbaba. Hay, siyak manan tinakitam. Bagbagam dagiti daddo mga anak mo, saan asyak? Masapa ti biyahe mi inton bigat. Kaya't mo asawan, talaga asumurot ka kadakwada? Wana, sursurwam ti agbiyak nga agmaymaysa. Barang makapagpampanunot ka, katagbalbaliw ka. Wan, kabaulak ti agbyag ngagmaymaysa. Ti awanan bain alalaki. Ikansal nakit din ti awag ko kankwan. Awagak manen. Dinak nga ta kayat akasalita. Kitaag man no asino ti saan amakaanos. Ti ko na siguro. Siya ti agpakumbaba. Ha, nung ka. Sika ti nakabasol. Iso asika ti umunang nga umasidag. At umawawag kanya. New number day ito ah. Sungbatak nga tawa no saan? Sungbatak man langan. Hello? Donna, kumusta kan? Ha? Marvin? Nasayata na ibo sa isanak. Wen, siyak na ito eh. Kumusta kan? Kwa. Kinasarita na ti manager mi. Anya timbagana? Imbestigaran da kanuno asino kada kami ti agtrab-trabaho wenno saan. Awan tirum ba nga pagbutngam, Donna? Amok analinis ni konsensyam. Wen, day tamot ti pampanunutag. Iso saan ka madanagan? Agyaman na kiti concern mo. Donna, mabalin ka di nga kita ta. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon nyo kani Alicia. Nadadaal ay na nabayag. Kat iso ti makagapo. Marvin? Donna, rumbang ka di ba'y nga ituloy ko ti panakirelasyon ko kenkwana. Kat marignak, ngawanan ti panagayat ko kenkwana. Anya? Inururay ka na ba yan? Nga minsan ka ngagpakpakita kanya. Naawagan ka. Di mo matsungsungbatan. Nabayag mo na kayat ka akasarita, Alicia. Anya? Napatagtibagakan ka. Marvin. Alicia, agwin na swastan. Anya? Si kapay ti daganas na ang mga ibaga kanyak iti kasta. Nagalas ti ugalim. Nagsarita kami kini Don. Dinadaal mo gayam, iti bosyo. Anya? Siyak pa'y itan tinakabasol? Idin to tada kayo timang lukloko kanyak? Awanan ti adu peso.
Amo kon tipod no agalad mo. Kat jak kayat tikaskan ka ama asawak. Iswala dingitak. Ngam agwin na swastan, Alicia. Pinagtitinulungan dakdag iti awanan bain. Kagurgura kayo anon! Alicia! Iti mapaspasamakan ka! Binuong buong momot tandag iti gamit ko dito'y balayaw. Apay, ano pinapasamak? Naikata ko niti trabaho, Uncle. Awanin trabaho. Anya? Imbrek nakpayan ti kaya layat ko. Ay, Pinanawan nakmat ni nanang. Apay, Uncle. Anya ti problema kanya. Taamin nga ipatpatag ko kat panawan dag. dahita ti amirisem, Alicia. Amirisem, no anya ti makagapaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ayun, Nang. nagadot. Isagana ita apa nagkasangay ko. Una, kan nagadupay a bisita yung nanang. Ay, itala ang amariknak, tiragsak, iti kastoy a birthday. Kung gayam nanang, picture mo kano. Alain da, pang Facebook. Lando, baro. Ne, apa niya? Agluwa ka mo tan, nanang. Tsak malabdan tirik na. Malagip ko ngamin ni Alicia. Malagip mo. Kat dinanto pa'y malagip, si Aldaw ti kasangay mo. Umaymat ano kayat na? Kumusta nga tanti kasasaad na? Saan ka nagpanunot iti kasta, nanang? Ragsakam kit dito birthday. Kita man. Nagpintas tinangipanan mi kan ka arisor. Lando, adag tuk-tuk-tuk. Lukatamman tiri daw. Ay, awanda. Siyak man lang ang timapan mangilukatay na. Nagrigat ito magdaraya. Nagsakit ito mangkuha talaga. Ay, umayan. Ay, Alicia, Nanang, inarakop nakmatan. Imbag man tayo may ka. Kanapay nga agsang-sangit ka. pakawanan na ko mananang. Naamiris ko dagiti ado abidot ko kada kayo. Pakawanan da. Mala, umay ka anak. Umunag ka. Dito'y unag. Pagsaritahan ta. Tinasaya at ti kababaling na, kaayayo ti Diyos, kat bendisyonan na. Ngam no dakas ka, lakamom to ti ibongan na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.